Naimbagaw oras si manen pagayam. Itakit at damanen baro may lokano drama nga pa-check apakabido tambiti adal ken inspirasyon. Duang lagsaruno apakasaritaan itingkam na pili nga isagot kada kayo. Ket sapay lang kumata, magustuam dagitoy. O siya, hintay nga ruden rugyan to'y umuna apakasaritaan. Ada ka pa'y mutla dito'y anak kauldag si Kamulaw. Kunak manunapan ka ije garden. Nanang masadsado takon nga aggargardain. Anya? Uma ako ni tikastoy at trabaho. Ay, anya nga ron itatiplanom. Mapanak sa ije syudad, nanang. Mapan ko sa pudan ije tinaimbag agasat ko. Ay ngam anak ko, awan mo't naturpus mo. Nagpatingga ka lang iti high school. Nanang, saan anas kan ti kinangato ti adal? Adda iti tao dayta? Sige ay, adakin ka dayta. Palubusan dak ko ma. Ken may isa, saan kayo ngagdanag? Naawan lat na tinasaya tagasat ko, no banaga ki jay, di agsubliak matladagos ditoy. Mala. Palubusan ka ngam, ada nga ron pagdagusam ijay. Adda, ha? Makipag naadak lang kada insan? Ay, nga maaganad ka ijay. Sa baali ti taray ti biyag ijay kan dito'y probinsya. Wen nanang, ulitek. Saan dak ko maapagdanagan? Kasta, mapan ka ijay syudad? Pumanaw ka dito'y lugar tayo, mulong. Wen sunya. Ay. Sorry Angam kayat ko abirukan tigasat ko iti sa balya lugar. Sige, saan ka alapdan? Saan ka kumamang diplipat Ikarik, sunya. No asino timulong apumanaw dito'y lugar tayo, isuntulat ta timulong nga agsubli. Mamati akmat kit biken ka, angam. Ado ti sulisog ijay syudad. Amok, sa bali ti taray ti biyag ijay. Angam ulitek, ikarik ikarik tumanen. Sa anak tong agbalbaliwan? Sapay kuma, tasaan kan to ang maipada kadagiti daduma, nagbaligi. Kat saan da na matalyaw tinagkapwanda. Kisman. Maawatak ti kayat mo asaw na sunya. Kat ipanamnamak ka, pulos asa anak tong agbalbaliw. Sunya balasan ka, saan ko maigawid? Adamkit di punto na, nana. Kaya't naabirukan tigasat na iti sa bali a lugar. Ti pagdanagak laeng saan anak ang ato iti adal. High school laeng tinalpas na. Ngam, napigsa ti pakinakam na, nana. Amok nga baligi. Narigriga ti mang namnama. Ay ngam, agtalaglat ta iti Diyos. Tapno iti kasta, saan na abaybay ti anak ko? Wen na na. Ikamang tayo iti apo, ken agkid daw tayo iti kaasina. Sa bagay, awan dakas na no sa pulong ti tao, tigasat na. Nasaysaya at manweno saan ti banagan na. Wen na nana, ta ada iti tao matlaeng, amang panday iti gasat na. Ay, pudno day ta, tila ang idawdawat ko. Saan ko maadakas adalan ti masurot na. Si kang agpay sumulong. Kunak lang nga ruden itaya si ka. Agdua-duak ngamin, tati amok at dakalat tayo di lugar tayo. Saan ko anam-namaan nga kita ta dito'y apeng? Uray siyak nga rod. Naimbag man ta nakapanunot ka matlaan nga umay dito'y syudad. Ay, agayam. Angam, anya ti plano? Umay ka lang agpasyar, no anya? Umayak ba nagsapol iti trabaho, gayam? Ito na. At da ka di amo nga pagsarkan? Awan Ano kayat mo? Kabayatan ti panagsapol mo, kumuyog ka kanyak nga agkumboy. Agkumboy? Nay, kasano day dyan? Daytoy.
Adda kariton. Pagikargaan kadagiti natnatang ang mapanijay terminal wenno konforme. Sige palasag. Ang no adawayam, nagbiro kalatay ti sa bali. Ado dita. Uwan palasag. Ada ka dito'y houseboy, wenno helper iti grocery, kan dishwasher kadagiti karinderya. Sige, makitan to. Angam kabayatan na, makikuyog man nga ron nga agkumboy kan ka. Oh. Oh, ato'y tibingay mo, gayam. Nay, dakkel mo't gayang basit na ito na kumbuyan ta. Wen, saan nga inaldaw kasta? Sana bali, dinapatag kat adda maigatan ko iti kanak. No kahit mo mat, umay kalangan ni Dagos ko. Mabalin? Mabalin. Basit lang a kwarto ng tinapatag. Ada pang iplastaran iti bukot ako nada. Wan matkit di Sige, awang parikot. Ay, wan gayam. Ada pag namin no rabi no ada gasat. Ay, makaliksab tayo iti dakkel iti daytoy bro. Nay, anya deta? Basta sumurot kalatan. Kagayam. Oh. Sige, panunutok pa. Ha? Mangan no anya kit di mo't dayta. Anya na to dahi jay ibagbagan ni Aping. Saan na kasi murot ken kuan at abda pa nagamak ko. Pangwartaan ka no? Ngam. Pay arabi maturog akit din. Masapa kami man na mapanadya tiyandaan inton bigat ngagkumboy. Ano sakpay lang dadya trabaho uray na dagsan. Pagsapsap wala kiti sa bali mastrigak. Narigat mat gayam tibiyag dito yung syudad. Kumusta nga kanin mulong na nadigna? Saan kong aron nga amo? So niya balasang ka. Saan nga mina nagtitext kanya? Kasta ka day. Nagteksakan ko na idi na panalawas nana. Kunana mo't kit di. Nagsarak da kanu ken Aping. Tay barkada na idi ditoy nga adda ijay syudad. Uy nana, dayjayan tinaudi apa nag-text me. Ay na, day tatisaan ko apakaturturugan no maminsan. Madanagan na ang mga no adakit di dakas napasama ken ko na ijay. Awan mo't nga ta nana. Saan yung unay pagdanagan ni mulong? Kan, anya nga ta. Nakastrak nga ta iti trabaho na. Kumoy-kuyog ka no kan Aping nana. Ngam, saan namot ana ibaga kanyak no anya ti trabaho da? Mala, tinapatigmat kit di kat saan nga agbisen ti anak ko. Adtoy ti balatom gayam. Nay, 1, 2, 3. Nay, nagdakalan. Sus! Alaam kitin. Ken sana ka sumurot ita ijay tiyandaan nga agkumboy. Ti kapay lang. Kaya't ko ti maturog. Anya? Adaman ang lakad mo inton rabi. Ket no kayat mo ti makaliksab iti dakkel. Uray saan kan nga agkumboy bro. Sumurot ka kata kami. Bro. Nalakalang ti itad mi at trabahom. Sige, panunutok pa bro. Makamu ka. Huwag gayam, agyaman na kitintad mo Dakkel ti maitulong kanyak da ito Kunak no nakalipat kan mulong. Saan mo't makumi kumaklaan. Kahit kumusta kayon? Kumusta ni nanang? Nasayahat mo't ni nanadig na.
Kahit agyaman na ka, iti panang sarsarong karmoken ko, ana. Wen, di kag danag. Abay tao marlatiwak intong madamdama ija balayo. Ta ibaga ka nagsarita ta iti cellphone. Awan man. Oh, kumusta mat nga iti trabahom dita? Kastoy, nasaya at mat. Oh, okay nga rod ano kasta? O sige nga, Rode. Amangan no maibos tilod ko. Basta pa ya. Bye. Bye. Ay, nasaya at mat nga rod no awan parikot kan mulong. Sapay da kuma. Tanasaya at mat tibanagan na ija syudad. Agyaman nakabalasang kao. Wen na, awan anyaman na. Ay, wen gayam. At daawit ko ama si da. Kasta ka di. Kat agyaman Nakiuraga kami ngamin. Kat napanunot ko timang padigo kada kayo. Agyaman launay. Sunya iti anos mo Wen nana. Awan mo't sabsabali kada tayo. No andalak kumapan nakabalin na kat. Mga asawa laangan ni Mulong tapno. Agtali na udon dito'y balay. Tanay, nataenga na kaon. Awan sapay mo't plano na kasta nana. Ta, imadayo pa'y laeng amang birok kanu itigasat na. No madiktarak la kumati anak ka. Mga asawa la kuman. Kat sikati kayat ko ama asawa na. No maikare. Anya? Nasingpet ka. Kat no adapan nakabalin na no maikari kami kumakan ka. Sikati kayat ko ama asawa na balasang kao. Nasaya at no kumuyog ka kada kami gayam. No agbaligi da ito apag natayo. Uray saan kan ngagkumboy. Kasta ka di? Nagkrigat agbagbagat kada gati kuribot kan sako may deliver gayam. Sige padasag. Aping gayam. Ben, easy money ditoy. Nalakalang ti trabaho yo. Simrak da aping kan ti kadwa na iti inaladan ti dakkel abalay. Pinagbati dak di tiro karatag bantayak ka no. Nanini, agtaulan na kiti aso kat. Kanalbong ti paltog, dakasan tumarayak. Pumanaw akong ditoy. Dakas ti kayat asawan da itoy. Pagyaman ak. Makalugan ak mutlang iti bus nga agturong iti lugar mi. Sigun iti damag iti radyo. Natay ka nung dagiti do akaman ti akyat bahay. Anang serrak iti balay ti lakay kan bakit. Retirado ka nung apulis ti lalaki. Sigun iti damag. Ti ammo ka nung dagiti akyat bahay gang. Kat awan dagiti lakay kan bakit na nakabakasyon da. Gayam. Sang-sangpet da. Kaasimat ni Aping. Nawati-wat ti biyahe mi. Iridap ko mampay. Awan turog ko anagpatnag. Mulong anak. Sigamot gayam tinagtutaw. Wananang. Putat mat da ito yung isasangpot mo anak ka. Wananang. Saan akong nagsubli di syudad? Anya? Aggarde anak lanan. Naimbag dito ita, boss ko ti bagbagik. Agyaman anak ka. Kunada nga raw. Oray sa dino kat adda balitaw. Basta amom asapulan. Wan nga rod nanang. Kanwan gayam. Apag isaw, tisangpot mo anak ka. Oh, apay? Sinmangpot ni kasinsin mo ispay manipod Dubai. Kasta ka di? Wen, kat ada na sa una kanya. Sapsapulan na ka. Apay ka nun nanang? Agpay so insan? Wen, insan. May sapay a business ti amok dayjay. Ang pangalaak na itigastusek. Saan ka ngagdanag?
Kaduan ka amang ipagnakadagiti papeles mo. Isulaan ti aramidam. Ay, agyaman nak ngam aawan mo't gastusek. Kunak mo't kaduan ka. Siya ti makaam mo. Insan, Alaan ta dagiti local documents mo. Kalpasan na, mapanta adagos iti DFA. Manghalata iti passport mo. o sige insan, agyaman nak Nalakalaan ti trabaho medya insan. Si kalaan ti mang manihar iti laundry shop ti amo ta. Si kanto ko matimangkit kita kan nanang ko aso niya. Wen, danag mo na ya? Kahit saan ka ngagdanag. No nasaya at mantigasat ko ijay. Agkasarta adagosan no agbakasyonak. Anya? Wen, siguro nakam amin ti apo daytoy. Naibaglakid din ta na ilisi ak iti dakas bayat ti kaaddak iti syudad. Katanda ni ako na isagmak kadaaping. Di tati pakapanagmikam. Ano saan ka suminsina iti Diyos? Di na kanto baybayan, mulong. O pagayam, madamit lang ba napidot yung adal when inspirasyon ni kinalkalpas na drama? I-comment mo lang no wata kahit may manmet nga mga ganda diti ada di ta kapanunutan nyo. Kahit intay man nga ruden rugyan, kay sumaruno nga pakasaritaan. Sana ron ba nga napasamak kadata da ito eh. Rolly. Oh, awan rumbang apagbabawyan. Tanagayatan ta. Ken happy ta adwa. Saan ka di? Wan. Kang ronahan ti amin. We enjoy it, babe. Nga magad-adal tapay laang. Kasano na po nga? Di pa'y kat... Ano na ito yan naramit ko? Ulitag. Awan rumbang apagbabawyan. Tinapatag. Nag-enjoy. Ken naragsak ta ngagpadpada. Kasano mat ngamin kat... Lalabas ka mat ngamin. Saan ako na nakapagkidkad? Tanayago sakmat na di kinabarang. Dayta nga rod. Awan rumbang apagbabawyan. Okay? Kat maragsakan ak launay. Tadyak pagarupan. Asyak ti umuna alalaki iti biyag mo. Talaga mat. Kat di na talikudan ha. Itatanaala mo ti dayaw ko. Don't worry, babe. Promise. Wow, ha? Nag-sweet kayo mo itong kiniroli, best friend. Ha? At dapay pakiskisyo, adwa, idibin mabaka itikot sana. Akwa nga min, Megan. How lucky you are, my best friend. Handsome and rich, ti kayan ayat mo. Diyan mo, amumot nga adapal palikero ni Rolly. And that's it. Ay nga, apay nga ron, nga iso ti inaklon mo. Iso nga min tinakarik na akiti hayat, Megan. Apa yan ang paghaka? Are you sure? Asi ka lang tayo ayatan na, no? Kayan ayat na ita. Huh? Megan. Ay, watch out, my friend. Saan ka basta talagang kwa na? Kan uray asino ang lalaki, no saan mo akayat ti agbanag anakakaasi iti udi na. Anya di kayat mo asawan. Nowadays, manmano kanon ang makabirok iti one-man woman. Mawatamot nga tanti kayat ko asawan. Iso nga aging ga iti mabalin. Saan mo basta isurrender ti flag mo kan kwa na? Ha? Diyos ko, kasano pa yan? Nairok makunti amin ko ka ni Rolly.
Saan ka apawilan ang makiboyfriend anak ko? Nupay ubing ka ken agad adal ka pailaan. Basta ti makunak, salwadam lata ti dayaw mo. Maawata mo, di kayat ko asawan. Uwan, nanaw. Tanoday ta kinasinaw mo ti mapukaw ken ka. Awan ton ti may pagpanakkel mo. Laglagi pong kuwa daytoy anak ka. Kasanungatan no po nga tinapasama kada kami kan Rolly. Dangdanggan nakmatlaan. Oo, nanang. Tanda anak amin ngayong bagayo kanya. Sa dino nga tatayan ni Rolly. Agduan alawas at jak nakita. Dandani mo itong makabulan. Sipod day di ada napasamak kada kami. Ay, Diyos ko. Sapay la ko ma. Saan nga agbunga day di? Saan nga ta simsimbrag iti klase na? Ha? Sumat day, Chay. Kadwana ni Megan. Limugan dan iti kotse ni Rolly. Anyat kaya tasawan tinakitak. Agyaman nakita ka, Megan. Mabalin ka di nga. Agsarita ta. Oray mabiit lang. Okay. Anya ka di day, Jai friend? Ada ka di relasyon nyo kan Rolly? Well, obvious ka di. Lukas ta. Saan ko lang ipagkarob? Ay, sorry my friend. Asino ko mati babae? Asaan amat nagtirik na kinirol? Handsome. Kan may sa baknang. Okay. Agyaman ako. Sorry my friend. Ay, gayam. Sige. Or-orayan nagtilab ko iti parking lot. Bye-bye you. Nagsakit na ito ngay naramit mo, Rolly. Nagdakal tibidot ko. Can I join you, miss? Mabalin ka dito makilamisaan? Aglamsaan ka lata, ah? Saan ko matakukwa? Okay, fine. Well, mabalin ka dito makiam-am mo? I'm Dexter Robles. Bridget. Ada ka di urayam or talagang nagmaymesa ka? No, ada urayam, umakaraklaangan. Taamangan no siya ti puon ti pagkapahan niyo. No problem. Awan ururayag. Malaksid iti panangrugi ti sumaruno a subject ko. Okay nga rad. Agyaman ako sa anak makasinga. Ken awan makagura kanyak ni Bilang. Saan mo napakadanagan dayta? Awan mabalin, no saan ko nakaya? Adaman damagag. Ang kaditi saan mo anangayatan ken kwa na weno nakadismaya. Awan matkit di. Ang porwat pailaan kat naalak matanti kayat ko amagunod ken kwa na. Kaya no sawan. Oh, how pity matgayam ti friend ko. Pasensya na. Saan ko mata pinilit? Nagpabusoy mat. Siyempre, lalaki ak. Kasanon no agbunga tinapasama kada kayo. Well, adakin ko na. No anya ti aramidan na.
Ang awanan bibiyang kupay kan kuana. Oh my God. Katsi ka. Amangan no, agbabawi ka matan anak relasyon kanya. Saan ko ngayon pagarap akasta ka, Rolly? Pagay-ayaman da kami lang ababay. Kaya tiyumot ni mapagay-ayaman. Not all, Rolly. What? No pagarupon akasta. No way. Ditakan. Basol ko pa'y. No ado, tiag paikot kanya. Si kan ati gwapo, kan bakna. Agyaman at pinatgam tikid daw kung agpasyar dito yung playa, Bridget. Awan mo't dakis na. Agtalagak mo't ken kaken. Kaya't ko mo't agaliwaksay. Saan kang agdanag? Saan ka matapagaramidan iti dakes? Agsipod ta, ay-ayatan ka. Yes, Bridget. Sipod da mo ka makita. Addan nariknak ana idumduma iti kaong ka. Kaano lang nga nagamamuta, Dexter? Sana day tati pagrukudan. Nabayag man when no nabit ka lang nagamam mo. Tinapatag ka, timarik na titunggal may sa kata kaya. Well, kasta siguro. Please, Bridget. Love me too. Saan kang tungagbabawi? Ken saan ka apaldangan? Ikarit na ita. Dexter. Bridget. Di nakarakupan, Dexter. Sorry. But I'm madly in love with you. Dexter, saan? Saan kang tungagbabawi, Bridget? Arabian ka si Magpalt, Bridget. Kuha na nang. Da nga min ninaramid may project iti boarding house ti Kadalak. Sige, agsukat ka ta mga tanton. Nabsuga ko nanang. Nangan kami dyan. Sigurado ka. Oo, nanang. Sige nang. Sumrag ako niti kwarto. Kaya't kunti aginan na. Narugso ni Dexter. Kasmat lang ka ni Rolly. Naimbaglangan. Kasana napukaw ang naming pinsan ti panunot ko. Dandaniman na ilaw anak ko na. Mariknak mat nga da panagayat ko ka ni Dexter. Tamakitak mat. Nasingpan. Marikrik-nak pailaan. Tinabara nga agrit-nak. Kaya't mo asawan, Megan. Break kayon, Ken Rolly. One friend. Kunak man no magustuhan launay. Ngamin, baknang ken gwapo. One, dagita ti nakakayawak ken kwa na. Ngam, adda nakadismayak launay. Anya data? Saan kwa kayat maibilang nga karigiti babae a biktima na? Anya? Dagiti nagayayaman na. Akalpasan amaala ti kay kayat na. Kat tinalikodan na idan. Megan. Kat amok amay sa kakadakwada, Bridget. Ha? Apingin palubos mo akasta. Uray naman ko na liberated ak a babae. San ko akayat abasta iso ko ti dayaw ko.
Aging ga iti saan kami ang nagkasar iti lalaki apang ipaayak iti ayat ko ken amin ko. Megan, Masabol asalwadan tayo ti dayaw tayo, friend. Tauras ama awan dayta. Arig na ti sarming ano mabuong. Saan mun ama isubli iti sigud a kasasada. kunang kasangay mo, ngam, pahingawan mo't sa nga ilim. Kaya't ko ada talang timang celebrar. So dita, ada ginatang ko a cake. Ada pa pansit kan red wine. Ngam, Don't worry. Kaya't ko tikas-tikas simple apa nagrambag, Bridget, honey. okay. Apay, agbabawi ka kada asimurot kanyak. Kuha, saan mat? Sana bale, itulod kan to madamdaman. Dexter, sana rumbag din na pasama ka dati. Ibagaman kanyak tipod nyo, Bridget. Pudno, kunang, anya pudno. At daim mo na anang ipaayam iti amin mo. Saan ka di? Kan, apay kumanod ta. Saan ka matgaya man anasin aw? Kan, gapong iti dayta. Naupay kan kanyak. Dayta kadilaang tinapatik. Natural. Natural. Iti may sa alalaki. Napataglaunay kan kwa na nga iso ti umuna alalaki iti biyag ti ayatan na. Nawatam? Parparaw-paw kayang ti panagayat mo. Jak namnamain dayta, Dexter. Sorry, ha? Ngem, dayta tinapatag unay kada kami alalaki. O tinumpanak. Saan ko akailalaan ti taong akas ken ka? Sapay la kuma. Tamakasarak kanto iti ibagbagam anasinaw. Naglaw ko, akasla aglaladot, wenno awan kaganay gayam iti naglabas nga altaw, Bridget anak. Anya ka date, iparikot mo. Lading itak nanang. Saan ko natumpal dagiti bata kadyukan niya? Anya ti kayat mo, asawan. Jak nasalwadan ti dayaw ko. Anya. Ngamdag kalapagyaman iti apo nana. Tasan ang nagbunga dagiti panakailawan ko. Anang irukmay amin ko kadagito alalaki nginayat ko. Diyos ko. Ngami karik nanang. Sana na maulit. Tamanipod ita. Awanan ti panagtalik ko kadagiti lalaki. Anya. Awanan na pudno, nanang. Awanan na pudno kadagwada. Kuma. No ay ayatem ti maysa ka babae. Ayatem. Nga awan kondisyon na saan ka di, nanang. Iso da ito iti ibagbagakin ka anak ko. Salwadam ti dayaw mo. Taoras anatulawan. Awanan may pagpanakil mo. Wen, nanang. Gusto kayo. Ngam saan mo nga isirati pusom itinagan ni ayat anak. Makasarak kan tumatlaang itinapudnong agayat ken ka. Saan nanang? Maudin tayo. Ay ayatan na? Kunam, Ricky. Wen, Bridget.
Kasano kapudno ti panagayat mo kanya? Nakasakara ka may kalay sa akin ka. Nga uray, adan na palabas ko. Ah. Asaan na si Kat, yung umuna alalaki itibiyag ko. Ha? Nakigtot ka. May isa ka kadimot kadagiti lalaki. Nga ubaw ti panagayat na. Ano saanen anasin aw ti babae? Ket maupay dan. Kwa? Saan ka pilitan, Ricky? Nagbalinaklaan anapod na ken ka. Numaupay ka. Awan mabalin ko. Ken maysa. Awan matpanggap ko ang mga klon dita parparaw-paw nga ayat mo. Ay napagayam, di tamanen kinagpatinggan ni kidaytoy a drama. Sabay lang kumata na gustuam. Nung man nabitin ka ba amtad adupay iti sumarunungayin kami patangatang detailayang na channel tayo. Isu nga no di ka pa'y nakapag-subscribe, pindutin mo na ita subscribe button, tapnog tultuloy iti panagkakadwa tayo. Kaya't agyaman unay iti anos ken oras yung ngayon kada kami.